Curse of Mesopotamia یانجی لعنتا مزوپۆتامیا یەکەمین فیلمی سینەمایی و جیهانیە کۆ چیرۆکە کاوای هەسنکار و ئاگرێ نەورۆزێ لەخوا دەگرا بە بەشداریە هەژمارەکە ئەکتەرێن جیهانی ژی چەندین وڵاتین جدا و ji دەرهێنانە کوردێکی ڕۆژاوا یê binavê Lewent Umar هەیاما سێ مەهەیە و لەسەر خاکا کوردستانە عێراقê دەست bi karên vî filmî hatiye kirin û hin beşên din jî dêl welatê Mighrebê bên encamdan لەوما دەبە ku ev bibe yekem filmê cîhanî û bi zimanê îngilîzî ku çîroka Kurdiya herî bi nav û deng li xwe digira çîroka kawayê hesinkar. Well, I chose this story because I'm Kurdish from Syria, so بێگومان ez gelekî şenazim vî filmê xwe ji ber ez jî Kurdekî Sûrî me pêwîst e li ser min ez çîroka Newroza milletê xwe ji cîhanê re bidime xuya kirin bi awakî sînemayî. çîroka vî filmî ji bilî ku dîrokiya û basa bûyerên beriya 2700 salan dika her wiha têkelbûneke bi jiyana serdema niha re jî û têda berdewamiya rikeberiya di navbera xêr û şerê da ya di dîroka mirovatiyê da dide nîşandan û bêguman berdewamiya şoreşên azadiyê çêcê Newroza yekem û heta şoreşên niha yên li dijî dîktator û xwênmîjan jî dide xuya kirin. ما في احكي وبقول لك انه اوريدي يعني كردستان بحس في بلدي الثاني پێویست ناکە ئەس بێژم کوردستان وەک وڵاتێ منی دوا تێ خویا کردن تایبەتیش بەر شارستانیەتە لەجەم کوردان و هەمارەنگیە جیان ئالڤی وەلاتی لە ئالیەدن و تەڤی ئالۆزیە نها یا لە کوردستانی و شەڕێ لە دژی ڕێخستنا تەرۆریستیە بناو دەوڵەتە ئیسلامی لێوان ئەکتەرین بیانی بێبێخەمی برای خودان کردستان عراقی ایجبو انجامدان وی فیلمی. There are talks of revolution as Dahak, a savage daring to speak and get other savages to follow his ungrateful ideas of dishonoring you, and that affects us all. This is just talk, Kandala. King Azdak, دور of براستی رولا من هنگی زحمته جبر رولا از دهاکه يعني دفي اجي ميجي مروفا بخم لي از باورم وكاري ما باش بو بدلي وابه پشتی کۆنها پرسا شنگالێ و کۆبانیە کاغەزە کوردی di navendên cîhaniyên siyaset û ragihandinê da anîne destpêkê xuyaya Kurd dê êdî bi awakî ferhetir jî derbasî sînemaya cîhanî jî bibin. Di salên vê dawiyê da çendîn filmên sînemayên Kurdî hatin encamdan lê heta niha ew navûdengiya cîhanî xwe negirtina. Lê li gor gotina derhêner û berhemhêner û ekterên vî filmê Mezopotamya dibe ku ev yekem filmê Kurdî be ku navûdengiyeke li ser asteka cîhanî bide xwe û bi vî awayî çîroka Newroza Kurdî û kawayê hesinkar dê bi awakî sînemayî ji cîhanê re bêşîrova kirin. Şerwan Melebrehîm, Orient News, Hewlêr.